Babukeli beMakhiwa TV lokhu sikudle njalo noma kanjani kwisiguqo poetry show khona la eFriday eBhekuzulu on location njengamanje ngiphethe insizwa uSeluna kodwa bengingafuni ukumethula mina bengifuna azethule noma kanjani ke ngendlela yakhona ngendlela yakhe Seluna yaphila futhi ninjani siyaphila mfethu yebo cela ubingelele ababukeli beMakhiwa TV make ngibingelele nje kubabukeli beMakhiwa TV mase ngizazise mina igama lami lokuzalwa nguSeluleko ngwacha isibongo ngiphuma phansi eFlats esigodini sasenhlangwini semzumbe ke kusendwe lapha abangaziyo bangazi nguSeluna imbongi eyabantu mfethu uSeluna nakho mfethu sikubona inkundleni zokuxhumana mfethu ubhiza mfethu abantu bekhombisa ukuthokozela kanjalo nala uhamba khona ufika khona mfethu abantu bakuthokozela sizwe njani ngalokho mfethu ngizizwa ngibusisekile ngizizwa nami ngumuntu ebantwini uma ngibuka la ngisuka khona ukuze kuzofika manje ngizizwa ngumuntu kakhulu ngiyabonga kakhulu mfethu sithe masixoxa lapha ngaphakathi wathi wena yazi awukayibona ukuthi ususezingeni mfethu okay mfethu mina ngiyakubeka ke ususezingeni njengamanje mfethu kulungile usuyayibona ukuthi ususezingeni sengishilo mina njengenkosi yabasakazi njengenkosi yama-presenters uthini ngalokho ubhuti uma ngabe ngibekwa wena ngiyabonga kodwa mina into engiyaziyo ukuthi njalo abantu empilweni uma ngabe bezama ukukubeka phezulu wena ithi one step behind lokho kwenzela ukuthi ngelinye ilanga leyo nto ungayithwali ngeqoma ngoba ukuyithwala ngeqoma kugcina sekukubhayizisa ugcina sowuphakamela nabantu engafanele ukuthi ubaphakamele kodwa ngiyabonga ukuthi ngibekiwe no Seluna mfethu akuphefumule njengembongi mfethu sikuzwe kancane ubathi nje abantu fahla bezobona hawu Seluna hawu kanti uye lona awafethu naze nangizuma kodwa angeke ngidonse endana ngithi cha madoda uma ngithanda ngahamba niyothanda ningishiye mina ngizosala mina ngiyazi iminyaka oyithandane nomuntu kayisho lutho ngoba lunye usuku lokwahlukana kanti ngiyamazi umuntu mayisefuna ukuhamba ezithukwini zanamhlanje umuntu akasaliwe usephathwa ngesihluku uzuhluleka uncame uthi umele imiyalezo ingaphendulwa ukuthi ngesikade athi uxolo tali mina bengilele emina abantu bebadila ngalihlaba ukhakhayi athi sithandwa ngiyalala ngikhathele uthi kanjani ilanga ngashonile athi ngiyeke ngesicefe phela ungishadile ulale nenhliziyo ebhlungu kepha mawuvuke ekseni uphinda uzincama uthumela imiyalezo phezulu kwemiyalezo engaphenduliwe ngesinye isikhathi engafundiwe mina uthando luncika mangabe lingasabhalansile ngoba lokho kusuke kuchaza ukuthi endleleni ukhona ozogcinela imalini kubhlungu ke ukuphuma uthandweni nenhliziyo ephukile cha madoda uma ngithanda ngahamba niyothanda ningishiye mina ngizosala hayi ngeke ngibone bethi mfethu hayi mfethu unamandla kakhulu so Seluna mfethu abantu bakuthola kanjani einkundleni zokuxhumana asiqale lapha ku TikTok la ngicabatha abantu bangasela khona kakhulu ngu@Seluna imbongi yabantu 05 @Seluna imbongi yabantu 05 lapha ku Instagram ngu_Seluna_ imbongi yabantu ku Facebook ngu_Seluna imbongi yabantu futhi nakhona umehluko kula nginama account awu2 eyodwa yalahleka lengqoke khona isuit ebrown ina 240k yes followers lo account ayisasebenzi sekusebenza le ngicathi ina 30k kuyona ngifake iprofile pic engingaqokile ngifake inecklace yakaZulu nomqondo yes ngathi nguShaka Zulu lapha yes so yona sebenzayo yebo so mfethu njengamanje inhlelo zakho so manje kuyaphambili ithini sesiphethe webhuti lalela ke sinkulu kakhulu ke zona kungekudala nje ngiza necwecwe ngiza neKuzimalanga ecwecwe icwecwe lami lelesibili elokuqala bengilikhiphe ngo2021 ekade lithi emaweni so njengamanje ngiza necwecwe esihloko salo sithi usizi kungekudala ngizobe ngimemezela ukuthi liphuma nini lizotholakala kuphi kanjani iloko esisanga kubalulo kwamanje no mfethu sibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba cha siyabonga kakhulu nami ngibonga ithuba danko